دەمخۆش تەماشەوانین هێژا دە بەرنامەیەکن و ئاباسی ڕۆژدە جارێک دێنێن بە هەڤدی. لە تورکیا ڕەوشە ئالۆز ئاب تایبەتی پشتی حەولا کودەتایە لەشکری یا پازدەی هێترمێ gelek waranda bandorek xerab derxiste pêş. Bêguman ev yek tesîrek yekser li ser xebata tevgerên civî sivîl demokratîk pêkanî. Van babetan di teverameya duem de em dê ji Diyarbekirê li gel Dr. Necdet İpekû Serokê Enstitûya lêgerînên civî û siyasî ya Diyarbekirê dîsa biaxifin. Li Brüksel îro li paytexta Belçîkayê kongreya heştemîn a Partiya Yekîtiya Demokrat PYD li Ewropayê birêve diçe. Di kongreyê de ku rêxistinên Ewropayên PYD beşdarî dikin, her wiha hejmarek zêde mêvan jî amade ne. Serkirdeyê Tevdemê Aldar Xelîl yek ji mêvanên kongreyê ye. Li ser çawaniya kongreyê her wiha rewşa Sûriye, Rojava û siyaseta Tevdemê em dê digel Aldar Xelîl ji Brükselê qise bikin. Dem baş birêz Aldar, di destpêkê de ez nirxandinên te li ser Kongreya PYD ya Ewropayê werbigirim. Dem baş Stavurêz, ev kongreya heştemîn ya PYD ya Rêxistina Ewropayê em jî hatin vexwendin divê kongrê de bi rastî dîmenekî pir xweş derdkevor tê got rêxistinekî partiyekî pêşeng di şoreşa Rojavayê Kurdistanê li welatên derve bi taybetî li Ewropa ji bo rêxistinekirina xwe û ji bo dîsa karib xebatên xwe binirxîne kongreya xweldar bixe. Ev tiştekî yek ji pêwîstiyên çanda demokratîk û yek ji pêwîstiyên rêxistiniyê got ev rêxistin karib hîna bêtir xebatên xwe pêş bixe. Em jî vê gavekî baş dibînin û bi taybetî di vê demên hesas de got di Sûriyê de alozî hoqeysîl pêş ketine û di Helebê de komkujiyên mezin pêk tên û êrişên hovan e li tevayê Sûrî welat xera dibe ber bi wêranbûnê yanî îdî bajar tev wêran dibin. Her wiha di Rojavayê Kurdistanê de jî pêngavên pêşxistina sîstema federasyon yan federaliya Bakurê Sûriyê jî pêş dikeve û xebatên parastinê jî hîn li pêşin ji bo vê pêwîstiyeke got ji bo taybetî gelên Rojavayê Kurdistanê yê got li Ewropa jiyan dikin gew jî rêxistina xwe pêş bixin. Birêz Aldar Xelîl biryarên kongreyê dikarî çi tesîr li rewşa Rojava bike gelo di rewşa têkiliyên derveyên Xweseriya Demokratîk de rewşa Rojava de biryarên kongreyê bandorekî çawa dikarin bilêzin gora bîr û baweriya. Ana ji bo pêwendî û têkiliyên derve ew nûnertiyên Xweseriya Demokratîk hene ew cuda ne ew ne PYD ne xebatên xweseriyê û pênasekirina yan jî li darxistina têkiliyên derve ew erka nûnertiyên Xweseriya Demokratîk in. Lê PYD wek partiyekî Rojavayê Kurdistanê ji bo got di nava gel de gelê Kurd, gelê Rojava, gelên din ê got baweriya wan çanda demokratîk tê û biratiya gelan di nava wan de xebatê xwe dimeşandin. Bandora wê li ku be li nava gel de be yanî milletên me got derdkevin derve koçber dibin ji ber şert û mercên cûr be cûr gev millet ji rastiya welatê xwe dûr nekeve nifşên got ginû mezin dibin ew dîsa çanda xwe ji bîr nekin rêxistinbûyîna gelê Kurd li Ewropa pêş bixin û her wiha rastiya xwe em bi xelkên biyanî jî bidin naskirin. Wek tê zanîn Kurdê me got li derve jiyan dikin ê got di nav kar dene ê got dost û cîranê wan ji van welatên golê jiyan dikin hene hevalên wan hene yanî pêwîst e ev millet bê rêxistinkirin ji bo got karibin rastiya şoreşa Rojava jî bidin naskirin û her wiha karibin milletekî rêxistinkirî bi ji bo got ji rastiya welatê xwe jî dûr nekeve û karibe temsîl yan nûnertiya rastiya şoreşa Rojava bike. Kek Aldar li derve diaspora Kurd bi milyonan Kurd li dervene li Ewropayê bi taybetî ew diaspora di hewldanên bi cîhanîna yani piştgiriyê ji bo doza Kurd ji bo lobiyê xebatekî gelekî berbeçav lîstine. Lê her wiha herdem gava got mirov li gel dezgehên Ewropayî bi taybetî li gel welatên Ewropayî jî qise dike pirsa yekrêziya Kurd derdikevê holê.
هەروەها divê çerçeveyê di dema dawî de hin xebat û çalekiyên ji bo yekrêziya Kurd derdekevine holê. Hûn wekî tev demê li va xebat û çalekiyên ji bo yekrêziya mala Kurd çawa temaşe dikin. یەکرێزی ئانگۆ یەکیتیا gelê Kurd ew ê got millet tev bi hemû sazî û dezgehên xwe ber bi hedefekî vê xebatê bike, tekoşînê bike û mesîrê xwe qedera xwe bi hev re dibidin diyar kirin. û ev nimûne li Rojavayê Kurdistanê heta radeyekê pêk hatiye. Ana di tecrübeya xweseriya demokratîk de 11 partiyên Kurd bi hev re di nava vê tecrübê de xebatekê din meşandin. Ji bilî pêkhatiyên din Ereb û Suryanoyê din yanî xwetêgin behsa tenê mijara Kurd bikin. û bi hezara ciwanên Kurd di nava xebatê de ne, nava berxwedanê de ne, nava şer de ne, ev kesana ji nava vî milletî ne. Yanî îdî di jêr de li dewsa tenê xwediyên biryarên siyasiyên jor ew tenê bibin yek di jêr di yekîtiyek çêbû yekîtiyeke civakê di deriya meclis û komîn û sazî û dezgehên civakî rastiya yekîtiya civakê dûr de xurt ava kirin. Lê heger hinek partî yan jî tarefên siyasî li derveyî vê tecrübeyê xwehiştinê ew ya îcad dibe wek nirxandinekî şaş terefî wan. Belê keke avdar niha aloziyên li Sûriyê her berdewamin te wisa destnîşan kir ku aloziyên Sûriyê her berdewamin heta ew alozî di dema dawî de kurtir jî bûne. Rewşa Agirbestê diyar e got cehnegirt Rusya Amerîka li aliyekî û navendên din wekî aliyên ku nêzîkî wan Rusya û Amerîka ne hev û dû tometbar dikin. Di rewşek wisa de gelo derfet ango alozî ji bo rewşa rojava derdikevine pêş. Tu dikarî divê çerçeveyê de nirxandinên xwe pêşkêşî me bikî. Bêguman çi tiş li Sûrî biqewime bandora xwe wê ser heremên Rojavayê Kurdistanê jî bike ji ber rewş tev bi hevdûv girêdayî hêzên got aktif in di hundirê Sûriyê de xwedî bandorin yanî li Helebê tiştek çêbe bandora xwe li alî Efrînê jî dike, li Kumanê jî dike, li Cezîrê jî dike. Ji ber vê sedemê ana ev rewşên gogiçê dibin û bi taybetî opozisyona Sûrî opozisyoneke binkeftiye nikarîbû bi rastî xwe bike opozisyoneke nûnertiya gelên Sûriye bike û hêzên navnetewî jî her kes ketî hundirê xaka Sûrî rejîma Sûriye rejîmeke despot e ew rejîm ticarî ne etirafê bîrada gelan dike û ne rêz digire ji bo mafên mirovan û wekî din. Ji ber van sedeman em ya herî giring ji me re ji bo berjewendiyên gelê me çi pêwîst in em wê bikin. Mînak ana em ber bi sîstema federal ve diçin. Dema xweseriya demokratîk jî hat avakirin herkes dijî wê derdike. Digotin ev çi ye û weşku derxist û bisekinin beraqe pêkhatiyên dinî Sûriye yan jî nûnerên opozisyona Sûrî tev borbêjin erê dûr bikin em li benda wan bimînin ji xwe ewana siyasetê wan binkeftin serkeftinê ji bo gelê Sûriyê nayne. Ana di heman demê de amadekarî yan jî xebatek ji bo pêşxistina sîstemek federal tê kirin gog em duê qenaetê de ne ev sîstem wê bibe çareseriyek ji bo tevayê Sûriyê ne tenê ji bo gelê Kurd gelê Kurd di nav de wê azadiya xwe pêk bîne lê gelên din jî wê azad jiyan bikin wê gelê din jî fêde ji wê demokratî bûyînê bigirin. Belê divê çerçeveyê de ez vê babetê bigirime dest Birêz Aldar Xelîl. Beşar Ceferî nûnerê Sûriye li netewên yekgirtî gava pirsa federalîzmê li Rojavayê Kurdistanê derkete pêş got ku bere herin Panadolê hebê serêşiyê vexwin û ew tişt wekê xeyal binav kir. Ana ew ji xwe re çi dibêjin bila bêjin tiştê ku em rastiyê gompê bawerin em wê bikin. Ji xwe em li benda wan bin ew ticarî ne tenê federasyon û ne tenê xweserî ew tiştekî nadin me. Ew bi dest wan bê wê Kurda tu nebikin. Kî hêviyên xwedavê ji ser wan ser nûnerên rejîmê gog ew ji mer bêjin saeta wa xweş û va herin proja xwe pêş bixin. Ji xwe ew heta jê bê û qebûl nake gerek em bi xwe
پروژه راست کیجانه ام به اصرار جبوی پروژه خو خباتی بکن بله نها پرسا فدرالی روجاوای کردستانی هر وها گوتجی کرم کری ددسپیک دا راستی گلک رخنیان هات حتی امریکا بخوجی گوت کو ایما ام ویکی قبول ناکن د چرچوه که وساده کو پرسا فدرالیزمی لوی دری نای قبول کرن yani çi xabat çi çalakî divê zêdetir derbikevne pêş ku Kurd bi awayekî yekrêz federalîzma xwe bidine qebûl kir. Yani gerek beriya her tiştî em bi her kesî bidin qebûl kirin Sûrî pêwîstiya wê projekî siyasî heye. Projekî aştiyane, projekî got nehê li gelên Sûrî xwe hevkevin. Projekî got yekîtiya Sûrî biparêze. û divê derbarê de xebatek me hatî kirin hemû dewlet û hêzên gomedîtin û taybetî divan demên dawî de herkes dibêje rast e em jî alîgirin dibêjin em jî alîgirin got Sûrî perçe nebe em jî alîgirin got pêkhatiyên Sûrî xwe hev nekevin em jî alîgirin got tu kes tedelê neyê û dibin zulmê di wek berê nemîne û her wiha yani ev tiştên gotê gotin herkes dibêje em alîgirin got Sûrî bi rengekî navendî nema tê birêve birin heger wisa bi ji xwe ev tê wateya qebûlkirina federaliyê ma ev taybetmendiyek me gotin taybetmendiye federaliyê nim heger wek nav bêjin ev nav em qebûl dikin ev nav em qebûl nakin ew zêde ji bo me ne pirsgirêk a pirsgirêk em bi sîstem wan bidin qebûl kirin bila sîstemê qebûl bikin navê federalî be itîhadî be çi be cewher yek e em cewherê biparêzin û di wî cewherê hande em israr bikin gav bi gav wê qebûl bikin û tekoşîn wisa yani tu carî hêzên dervey mirov di saeta destpêkê di hemû tiştê mirov qebûl nakin dibe got gava destpêkê muarede hebe gav piştî demekê hinek tişta qebûl bikin hinek tişta qebûl nekin piştî demekê din qebûl bikin yani ev mijarekî tekoşînê ye û divê mirov kek aldar bi taybetî dewletên heremê bi her kesî vê bidin kek aldar bi taybetî dewletên heremê bi taybetî ji aliyên dezgehên xwe yê medyayê ve wisa dine destnîşankirin ku pêkanîna federalîzmê li Rojavayê Kurdistanê dikarê we bike ku Kurd xwe bigihîne deryaya spî. Yani ev metirsî li ba raya xwe giştî dixwazin pêde bikin ku Kurd dibin tehdîdek di heremê. Yani em bigên deryaya spî jî yani çi tehdîdi ma çî wê xerab heye merê bigê deryaya spî çi tadel wan tê bilakis em bigên deryaya spî em ê karibin alîkar bin bi herêmên dinê Kurdistanê jî perçeyên din jî em ê karibin ticareta navnetewî jî bikin em ê karibin belê divê çerçeveyê de wan bibin hêz yani ev Sûriye perçe nake belê divê çerçeveyê de birêz Eldar Xelîl ku niha li Başûrê Kurdistanê pirsa referandumê û pirsa serxwebûna Kurdistanê jî tê münaqeşe kirin di raya giştî de piştgiriyekî gelekî mezin dîtiye hûn wekî tevdem çawa dinirxîn. Bi rastiya û mijarekî xweser ya taybet ya Başûrê Kurdistanê yani gelê Kurdistanê li Başûr ew biryara xwe dide ew çawa nerîn ji bo xwe mane dibêjin mafê xwe birêve birinê bi erebî dibin heq teqrîr mesîr yani ew mesîrê xwe çawa ji bo xwe baş dibîne ew dikare biryara xwe bide em wek Rojavayê Kurdistanê wek tev demê jî bi rastî nerîna me ji bo çareseriyê hinekî cudayî heye yani biraderên li Başûr dibe got wisa baş difikirin ji bo berjewendiya xwe lê me em difikirin em dibên li dewsa vê sîstemeke demokratîk cuda were pêşxistin hîna projeyek me heye ev ji bo vê em wê projê herdem dikin rojevê lê dîsa jî milletê Başûr çi biryarê ji bo xwe bide ew ê esas vêgirtin. Baş di navbeyna we birêz Eldar Xelîl di navbeyna we û hin aliyên muxalefeta Sûriyeyê got berî demekê di navbeyna we de ew hevkarî tune nebû lê li Qahîrê hevkariyek di navbeyna we û hin aliyên muxalefeta Sûriyeyê de pêk hatin piştî ew rêkeftina got navbeyna we de derketî ve her wiha xwest ku hûn piştgiriyekî navneteweyî jî ji bo wê werbigirin ve navê Siûdiyê û Qeter jî duwêr de dabû ew welatên got berî demekê we ew rexne dikirin. Gelo ev guherandinekî siyasetê bû an jî
داگرتنا زێدەتر یا ڕەوشا سیاسی یا لە سووریە و تایبەتیژی ڕۆژاوای. ئەو ناوێ مصر ئیمارات و سعودیە بوون ئەو ینی ji ber گۆتیفاق bi terefekî Ereb re bû mexwest welatên Ereba jî yanî berpirsiyarîtiya xwe gog ew jî dewletên heremên û Erebin berpirsiyarîtiya xwe beramberî gelê Ereb pêk bînin herdem di daxuyaniyên xwe didin diyarkirin dibêjin em Erebin em xwedî gelê Ereb derdikevin û em yekîtiya Sûrî dixwazin lê erkên xwe ji bo ku Sûrî ji nav vî agirî derkeve Sûrî ber çareserîkê biçe wezîfa xwe pêk naynin dema got em bibînin kîjan welat dibe bela bibe bi rastî alîkariya gelê Sûrî bike ji bo pêşxistina çareseriya aştiyane çareseriya siyasî çareseriya demokratîk gikaribin tiştekî bikin em dixwazin bikin û kî karibe bibe alîkar bêguman em ê jê re bêjin baş in. Birêz Azar Xelîl niha ew projeya federalî ya ku xweseriya demokratîk, tevdem, PYD piştgirî dike heye li aliyekî din de enekese jî wekî projeyekî federalî got pêkaniye heye û di vê çerçevê de hin hewldanên wê dîplomatîkê got nihal Ewropayê birêve diçin hene heta berî çendîn rojan serokê enekese li gel Wezîrê Derveyî Hollanda jî civiya ger mirov wa her du projeyan nêzîkê hev û dû bike nikare got tesîrekî zêdetir li raya giştî ya cîhanî jî bike û aliyê Kurd jî bihêztir bike. Enekesê mijarek cuda ye enekesê çûye ketî cebhak cuda bûye endamê îtilafê li gorî ecende û planên استراتیجیا گو ترکی پی به چه چاویل سوری نره او جی وی چاویل نرن انکسه اگر براستی بخوازه وگر رفان توی رفا کردستانی گرک وگر روج آوا جگل وان گل ترکا وگر یعنی برا اتفاق وی به تلاف رمن بس نه به تابع بلا يعني من او تشتاني بيش بريز آذار خليل گل کرد ئەو تشمانی پێش و پرۆژەیەکی وایش بۆی فێدرالیە هەیە ئەو پرۆژە فێدرالی و ئەنێکە سەتێنێ و گاوا و مرۆڤ لە پرۆژە فێدرالیزمێ یا هەیە دەژی تەماشە دکەی گەلۆ گەروان هەردوو پرۆژەیان مرۆڤ بکاربێ پرۆژەیەکی فێدرالی هەفبەش دەربخێ دوێ چەرچوێدە باندۆرەکی وێ ئەرێنی ترچەی نابێت ئەو بوو اره مانه ته چا پروژه بکیک مانه دوی او جوامرش جبها ور درکوین دوی بین روج آوا یعنی خو بکن پروژه روج آوا تبل پروگرام روج آوا به نه تبل پروگرام ترکا بن یعنی مثلا نشی عاره هم اوسا هناك بين فدرالي هنا كانت تو من فيدا اوروبا ديت هنا كرد ميغو قبل كي 10 سال من روجافا نيتن تو دغو كاسر خبوني يعني ابايا بشعارات عيش نامش بكارد مشه مری کار بکه خبات بکه سازی آوا بکه دزگاه آوا بکه بنگه که آوا بکه مری لسر عرده خو خورد بکه گوت کاری به تشکی بخوازه ما هم او ساعت چوش خور وزیر دیت و نگ آوت سر نگ تجوی وزیر گولا از کردستان اتخوازم ای وشتر به باش یعنی ساعت تا خوش کردستان اتخوازه شعور کی باشه بس کاتش بوی چکریه اف گرک اف پرزوان بکرین یعنی بیشن ما تو چبا چوی جم موی فقیر وزیر هلندی ور روز د روز آواد شورشک تکرن بس تجوی درد که كك آلدارنها وكي تفدم كك آلدار وكي تفدم وكي تفدم وكي أنا كسبة دو ريكفتن لقال هفودو بيكاني لهوليري ولدهوكي قالوا أو ريكفتن جبويتش نكتنا جياني ديان جي ديتنا أول سروار ريكفتنان شنا وإمكانا كو ريكفتن ناف بينا ودا بيكوري هاي يعني تكرد كرمانجي تخوازه ملت ماجي فيت خوازه ملت ما راستيه تخوازه بي جول در دوري مرسلا بفتلن يعني معناه اشكره بو تركا تلفون كر هفديتن بوان ركرن ولا هفدور ونشتن موعد خدان هف تركا جود في مشروع بس يكونوا جوامير ساكنان يعني هذا اشكره براق كس حتى بري دمك في شرطي بو ماجي جبونك حساسيتها وجبون نظام تشم هناك تشمت جود كابل كم هفدو قناع بكن ليه از فيت بيجم جه حميزة تركا دركفن بلاش حميزة تركا دركفن و ترك ام شو قيس اتفاقا بك حرقو تركا بان تكر
و تو چول گل وان رونشت و شتر به دج به برد و تجی دج برد و چه من کارم هفر کار کی بکن گرک ام بریار آمد دست مده و یعنی ترک دنیا جی خراب کن به از بیش ملت گودار ناکم از ملت خو گودار دکم اوش بوگو بریار کو صادر کردم تف خودیل پروژه که در کردن گرک کنگره که مین تویچ به کنگره که نتوی چه به هزین کردستانی تفتید آماده ببین ج باکوری کردستانی باشوری کردستانی ج روجلاتی کردستانی ج روجاوای کردستانی و هم تف سوزه که بدن هف تو کس جمع لهزین لدولت انداگرکری کردستانی گودار نکه ما اتفاق کر ترکا داخانی دا گوه اتفاق نباشه گرک خرابه به بان وان جوامع را کر چون لفدور و نشتن روز آدم داخانی دان گو تمام اتفاقی خراب کن من راستی وسایی بس ایجاد جارنا ایگو سیاست دکن شخور در دوری دفتلن ولو مجاملات لفدور دکن ام نخوازم بله که کال در هر وحال ل باشور کردستان بناوی هزین روز به هزارین پیشمرگین روجاوا هنه گو دخوازین ورنه روجاوای کردستانی او پاراستنا روجاوای کردستانی بکن گلک جاران وان پیشمرگیان بخود دست نشان کریه گو لگل براین خواهی لروجاوا لگل هفودو پاراستنا روجاوای کردستانی بکن هون وی بابتی چاوا دنرخین مکانیزم کی چاوا دکاری ری بده کو هزین کرد به هفودو را بکاربن روجاوای کردستانی بپاری زانه لباشور کردستان تجربه کی می پر به ایش هیه و مخابن به ده سالای حطانها جبرگو ده زین پیشمرگا چه بون به ده سالای به ده هزار انسان می پیشمرگا شهید کتون و جیانا خوش دست دان جبرگو بون ده زین عسکری ام لروجاوای کردستان فیدش تجربه باشور دخوازن یعنی ام ببینین گوگ ام نکبن وی شاشتیه ام مانم البرچه خودی تی برای ما چکرنج هف مجبور چه ام وساب کنج هف هگر براستی انسان ولات پارێزن دخوازن خزمەتێ بکەن دخوازن پاراستنێ بکەن ئاوایە هێزن قەسەدێ هەنە یەپەگێ هەیە یەپەژێ هەیە یەکینێن ئێن ئەرکا خۆ پاراستنێ هەنە بەلاو جوانانە بێن تەبلێ بن پاراستنا خۆ بکەن ماقەیمانە دەردێ وان پاراستنێ هەگەر دەردێ وان پاراستن بێ ئێگۆ پاراستنێ هەنێ و سەرکەفتینێ و دکن و بە قەهرەمانتی و جیهان تەب جوان ڕشاهدێ بەرامێن تەبلێ ببن evj bo çemê bikin dihêz yanî serê goneyê ji bo çemê girêdin em ê ji bo çi belakê ji xwe çê bikin yanî gerek em fêde mane xutê gem bibînin birayekî mero berê ketî belakî wilo û berê musîbetek wilo bi serê wan hatî û berê jevdû kuştinê ma ji bo çemê nefsa tecrübê dubare bikin spas birêz Aldar Xelîl serkirdê tev demê got ji Belçîkayê gelme bû spas xweş demir تەماشەوانên هێشتا پشتی دەمەکی کورد بە تەوەراخۆی دووەم جارێک دێن سلااف تەماشەوانین هێشتا li Tirkiyeyê piştî pazdehê tirmehê rewşa civatî serûbûn bûye aloziyên gelekî germ şerekî germ li Tirkiyeyê rû dide bi dihên hezaran kes ji karên xwe hatine dûrxistin evê yekê çi tesîr li civatê li Tirkiyê bi taybetî li Bakurê Kurdistanê kiriye li gel Serokê Enstitûya Lêgerînên Civakî û Siyasî Doktor Necdet İpekyüz em dê van babetan bikirine desta birêz İpekyüz dem baş destpêkê de em wisa dest pê bikin hewla kudetaya leşkeriya pazdehê tirmehê çi bandor li jiyana civatî bi taybetî li Bakurê Kurdistanê Var baş, dem baş. Pazdeh tirmehê Tirkiye û Başûrê Kurdistanê û Bakur em bêjin tesîra wî gelek zêde bûye. Çima em îro rojhilata navîn de em der û dora Tirkiye mêze dikin û mesela Kurd de em mêze dikin gelek carna em pêşiya xwe dibînin gelek carna pêşiya me teîlî dibe û çiqad çe jî ser mesela Kurd meriv ji dûr têkeve dem dirêj be tiştê em naxwazin dertê holê pazdeh
ام ویا فهم کرد خواست کی پیشیا خو ببینه بله. مثلا کرد جی بو خو مثلا خوشی لشکری نوا لشکر ده ای جماعت درکتنا ortaya ev derketine ortaya خواستن ki Türkiye ام بیشن تبکه حکومت و پارلمانتو قد هبكن منطقنا زندانا حبسي وقورا خو بيشك بيني تشتي ام فهمتكن درتك ortaya mesela Kürt vana mesela Kürt Kürdistan'da pır paş mabun pır zulmü zore de hoste jwi aride em mezetkin tişki baş bu pişti em mezetkin gelek Türkiye'de insan hatine getirildi. Van rojenizde em bejin hinek şaredar yedi, hinek mamoste, o ser mesela Kürt insanı de fikre hediydi, evji ser mesela bazı termiye veke tevde şoğline dedi van digren, van dixine zindana, hapse ya jijwan şoğle distinin. Def karı xo berdidin. Brez İpek yüz nihale Ankara'yı konsensüse kuyadiki. La Ankara konsensüse dinavbeyna AK Parti, CHP, MHP de kuyadiki. Le gavago mirov le jiyana siyasiya Türkiye'yi bir taybeti. Yal Bakure Kürdistan'ı temaşa diki tevlihevi u jiyana siyasi bixwe gelekî tevlihev bûye. Ger wekî nimûne mirov bide duvarê medyede, duvarê siyasî de, duvarê perwerdehî de ji aliyê biryarnameyên gojaliyê hikûmetê ve hatine derxistin gelek insan ji karê xwe hatine dûrxistin û ji karê xwe piştî got hatine dûrxistin kesê got hatine ketine zindanan de jî hene ev yek wisa diyar nake ku konsensusa siyasî û Tirkiyeyê di esasê xwe de tevlîhev bû. تبلیغ کی مثلا نه اما شریکی کی مثلا جه وک و بحث کر CHP MHP و AK Parti گیشتن هفدو چه دکن پرانی سر مثلا Kürt وقتی تشکی دکبه میدانه تبدا دنیرن تبدا مزدکن و مثلا Kürt داوجنه پاش yani insan kare kobun, insan ali abori de bunu, insan ali siyasi de bunu. Hevi ki var bu ve embej vakti emde peyvin cana çoka gelişki. Gelek insan ko pazar terme piştivi ev iş böyle ava. İndi biname tenk bu, indi em perişan bun, indi em peşya hob binin, indi bira şartına be. O Kürdistan bira hevdu fahmkin, doğru doğru hobinirin mezhebkin. ما مذاكر شقات شيء إجا وك خراب به أنا دبستان هنا تركيا نوفا بون شمية بون مذاكر قالك زاروك عمد ياجيل الباطمان ومردينة دشنا دبستانا ودقرن ما مستتننا دویا چی وسا چه بو مثلا انسان بیجی که تنه نجبو دبستان نه ما بوستانا انسان بني حكومة دولة ده إيه كارد كن أم بيجن إيه تندرستي ده دكتور همشيرة باندري دبي يا إيرو يا سبب مجش كارد دروب كن فرصة كي بوسا شيء بيه بله كك نجدت نهال Türkiye بتايبتي لباكوري كردستاني وساتين رخاندن كو شر جواد بخوا جهو دو بلاف كريا يعني وسا كريا جو كريزكي جواتي بتايبتي لباكوري كردستاني رودايا انستوتيا و بخوا بپرسين جواتي و سياسي و تفدگري گلو يعني چه گاو چه تش دوی بینکرین چه پروژه دوی بینکرین کو اف روشا آلوز بتايبتي لباكوري كردستاني بر به نرمية كي ببي yani işte başu مش باشور نهيت ما باشور جي فهم كر شر اندي
مرف چقاش که یعنی حتی پاشیجی بینا مر گره فرابه مر پیشیا خمنه و شغل سیاسی گره مر پر عمل بکه آن باکور امزد کن گره شر ایندی تنبه چک ایندی برم گره دستک نادن وقتی چک هبه کسک شودو فهمنا که شودو دود کبه بونا خاطری حتی نابرا بجن سه چهار سال جوسا پیوکی هبو شغلکی هبو بینا گلک درکت بو نه تنی باکوری کردستان آلی آنادolu جیم بجن آلی ترکیه جی گلک انسان بینا وان درکت بو هدی انسان پرسا حدود کرن بری ایشکی وان چاها بیه چه فهم کرنه دایک ایندی نزدیکا هفدو بو ام بجن که لشکری ترکی او شروانه کردی هدی دی فهدو فهمت کرن demek ki bu sabu garajı peştir em çab şugla siyasi bona hatri hatta jme hat lekoli siyasi bona hatri hatta jme hat lekoli siyasi u peyve siyasi em garaj zede bkin bakurji u dervaye velatş kek necdet niha vekî ku raya giştiya Bakurê Kurdistanê ya Tirkiyeyê bi giştî agahdar e daxwaza aştiyê, daxwaza çareseriyê tevgerên sivîl demokratîk ên Bakurê Kurdistanê herdem derdixin holê bi sedan rêxistinên sivîl demokratîkê Kurd, saziyên sivîl demokratîkê Kurd ji Diyarbekirê daxwaza aştiyê kirin. Gelo hemberê vêna ji aliyê Anadolûyê ve ji aliyê Tirkiyeyê ve jî reaksiyonekî pozitif werdigrin û nago bikaribe tesîrekê li jiyana siyasî civatî li Tirkiyeyê bike. me dixwast tişkî wisa pir çêbe ama bersiva ez çav bêjim na tişkî wisa tune ye çima tune ye nekî dilxwast tune ne piştî pazê tirmêxê gerek em şevdû dûr ketin pêşiya wî jî çıkar şer çeydi bu, çıkar bir cenaze düşüne veder. Vaka embejin dijnati zede bu, şevdu duketin zede bu. Diyarbakır embejin ki avkasa siyasi u sivil jbo aşti çiji bejin denge var Bakure Kurdistan dibine embejin denge var naşe Ali Anadolu'ya. belki هناك تسيرة لي اسطنبول يا عنقري هبك اما براني مثلا بيجي كي دمرا بحراء رش دمرا بحراء سبي يعني الوان هرما انادولي بر كسك وان تشتا فهمناك ايه ده يعني وكا جالش اشتيج دوركتيه يعني شر دامي ام بيج ميديا يد بيشت تلفزيون دامي شر شانيدن روزنامه دانی بحثا شرط کن بنا وقتی انسانی تلویزیون گذارید که روزنامه و خوینه یا رادیو گذارد که دنیا که شر هست خوش آشتی دورت کنه dünyaya da şimdi meviyaditiye mesela Kürt de şey çıka insan beşin aşiti insanı bir eş aşitiye ne kazın ne dilxost benşi de beşin ki şu bana kasti vüsat beşin teröristin ناخوازن بدفت بجن دلو جان آشتی ناخوازن تشکی وساج للبرون اشتیه هدیه دی ام مثلا چقا دور کبه چقا ام بجن دو درج به insan evi ken gibi evi aşti çebe ken gibi evi müzakere çebe ken gibi evi insan ürünü bepeyrin Angosa vaki god zmanê felsefik de tê gotin her çi qasî nefret acizbûn derdikevî holê nirxandinên kamil nirxandinên aram kêmtir dibin. Bele, aynı şey be. Yani doya göre em var roja vakti em televizyonada, rojname de em bejin civînade vakti em bipeyvin pranîş neş boxu em insan em bejin siyasete kar dikin, insan sivil kar dikin ser mesela aşti hatta juan hat çi dibejin bejin aşiti yani خلاص buna ما هو يعني خلاص من نتنج بو ام بيجن كرد ترك عرب
ji bo her çi ji bo insaniyetiye gere me devamlı aştî bîne ziman aştî meriv gere behsayî bike. Ev jî heye وقتی هنک انسان پر بحث آشتیه بکن و داخواز بن ام بیجن که انسان ای شرط کن حکومت به چه به گره قدر آشتیه زانمون برسوان جوانجی بدن yani آشتیه demek ki de çavatek beri çne برای انسان نه نکشتن ام به پیون بنا خاطری بی گنه هنک تشتا مربینه هوله بله رضا آشتی هر زیدل گلوان کسان هیا ایکو آشتی دخوازن و رضا آشتی الگلوان کسان تونه ایکو شر دخواز اف درد که حولی بله yani şu dünyada meviyadi diye şer bela kuştun heye bela sürgün heye bela zindan heye devamlı پر زحمته پر زوره فقط انبیاء زانن شرش علی که راحت شي دسته ده چک هي شرط کی و شعبی خورشت کی چی کشتنی بزدول جان یا جوابه اوجی علی که راحتیه تشته زحمتی و تشته گره بینا فره و عرامی و گره صبرا مرو زده به اوجی آشیتیه Bir ayda vakti mezebke aşiti şer daha zordur. Bele. Dilxoste merv dilxoze aştiye be daha zahmete. Çıka bahsa aştiye ki vayetine kuştun çavette binin ve demede çat bahsa aştiye ki. Evci de be çava be. Ama emzanı ki tişte zor eve tişte kanci eve. بله yani gere merv jviya dur nekeve. بله گلک اسپاس دکتر نجدت ایپکیوس سروک انستیتویا لگرین انجواتی و سیاسی اش دیاربکری گوتل گلمون تماشاوان نهجاب وی آوایی مهاتن داویا برنامه امای باسی روز یا ایرو حتی به برنامه اکنو یا باسی روز ده هر شادوان